Assalamualaikum warahmatullah jaro dua belah atuh jumala di atuh le jaro talamung assalamualaikum ke pemirsa dumna niba bungohnya kamu kaum kena kalangtung bak laya kaca Bengah Jumaat awahai tengkulun Rata je kampung tangkalon nyata kamu hormat kurung kampung dan menancit yang na daerah lung ataupun di bandar menancit tengku letak ni ba uronyo urung awai tat mano karena uro Jumaat teka rahmat ilahi ni ba getanyo Cair dengar kamu uroyo ba laya kaca Pudu Kurun semangat rahmat menghimpun Betul Sabina putren kena lam dunia Ni bak bengahnya pikatro dilun Kena hayakun tajan urung Tuhan betul Pak DPR Aceh nyobere hairakan Jai ngon nazam nyoteni buja budaya ngon bahasa drawa Betul Jinawa ujud bang kamu beri siaran ke pemirsa dumna hana tripli Nyo kato mak megang tatamut Ramadan wagi cidara tegolom ta puasa Betul Wahi urakan nyo tunte mak megang bithaya lagoina Nyo uro tumuti bithaya hanapan berat Nyo di Aceh Darussalam meno kerupa nyo saboh tradisi wate ma'amegang betul padain pidan no muno cara yang perleta pega uyah lut uro mak megang betul Yan bina pedagang yang titi lumoraya baik mahai oh anjir wahai ujubang betul Tedihana banyo urang gati lam dita baik lama megang cok tempat betul abis lumo Thailand dah pegah lumo kruraya baik kemenan wai urakan nyo uro mak megang bunting buta jaga memang kabutui ucik media luntuan oh kita uroma megang memang lain tak cara urang dumcit kana pengge persiapan kadari awai bulan barota kadang nacit ladum hanjit jadeh pakai pengyan karena ruh gucok uronyan ba caleg DPR ternyata hana terpilih hana ruh terpilih gapnyan hanjit tak guna pengyan ke keluarga karena ka janji cika cit menan cok peng uronyan untuk mak megang sedara tetapi nacit yang ladum menyo terpilih ke berah nya menyo kamu tente tia mak megang hana susah li kata gratis tia mak megang
Nyekadim janji dile Thang hantu sampai wahai cedara bewuh hati wahai rakan luntayang Betul. So ai tiama megang atai kana bacut ti kada atai kamu betia Ya. atai kamu athap depu Oh. Nyan kaje hai tengku untuk arwah-arwah getayo kita be mu hati menyotan belanja taulan karena uroma megang tengku hanya adat resam di Nanggro mulia Culun tambung dari luntuan betul. Talah mak megang di dalam rika Nya. Memang tak betul nyan kenyataan Betul. Wahai urakan menan kenyataan Nya. Cepat tatayang Aha. cukup tatayang Bukan. Belum kana mak tuan Oh. urung Tuhan Ya. Lain lagi lun tuan nyaman teng lajang biasa Promosi. Memangnya betul. Ya. Lagi dipegale ade mulia di hayalud. Ya. Nyanyo linto baru yang tayo tu apa baru ta jika dipegah balun nyo toh ngon kuno. Ya. Pagi ban laku nyo di lun ban kum kawin wahai cik media karena di kampung lun. Nya, ada. Ayo lepas tat. Pak nah. Kita berat adat bek lun pegah nama menyohana puo ule lumo. Oh, kampak. Yang kagedak dak. Ulet tu. Ulet tu lima tuan pakri bancara. Betul. Yang kejian anak muda-muda nyo kamu kawin. Hai putih licin nyo buna belanja. Bek mate tawa. Betul. Pelam rumahnya. Kalau hana ditinan ledro. Kak Ji kana. Yang tidur tak kaya. Iki moto tedan. Ohuro mak mugang tiniji tak raya. Oronyo tiji lumo. Tingoh tiji tikubu hana tepu dumpu di puaka. Kawin barota. Kagatin bacut. Wahai dengku cut. Hana bulannya. Memang meyota fikir soal lagian memang daerahnya cukup dan gura lun kalon bago macam ragam lun kalon macam bago warna lun kalon meyota kaji yang tuha dipuo ule kubu herakan baru moh mak tuan kabu bebe raya dipuo pati belah kamunan resam. Memang ada di tinan luar biasa menyokal lun pegah yo dari awai ceramah mulut uronyan lun pegah cara menyolagay wadron ne pugot adat ngurutam pasti ketinggalan dum perempuan tola marliana karena adat kongkat ne pugot lagayan sayang kaum perempuan hana tole mita lagi rengkum liadi bunuh ke promosi diri kita gay. Nah telah golom na pasangan di dalam doya ne pikir ne puyung badan nyukana yang can kajut lamar segera hanjir gejak cik kadang nah halangan. Wate tunangan jir pegah bailum tata tetap kamu fikir kedron tengku mulia di lontuan. Nya matalah mahal kamu pihana. Ada 200 ribu kamu mubi kedron selaku jajan. Nyan bak mita perempuan memang sunnah taidina. Tapi yang penting nyota pegah jadual. Nyo. Baik orang mak megang ya wo bak tidara. Betul. Cukup hek tak fikir. Ya. Hanya lun tuan pun dah fikir mak megang. Ya. Nang kata fikir Kiorea. Aduh, orang acik anak Oh, pun bahan. ya. Yang macam setelan wajib dah pernah. Maka yalut sayang di ulun tuan hanai lelun mita. Betul. Karena di kenyomak megang susah pikiran fikir belanja. Betul cara. Memang kau betul carong hanapan tengku mulia di bayun hairakan memang urang muwi bawa memang nyotiro urang bit hana pacaran
kon lagi ati Septiawan bantabodonya. Tetapi kawin pesta tengok di Septiawan kalelun pegah buklam bahlun temapa. Jelun cerita ban mendum mantan memang hana ketempatan gebili porap bana. Ya. Tetapi urangnya payah tak pegah lagi tayo to ai mak megang yang tedih-tedih hai cik media luntayang untuk tak cerita. Ya. Pakai ban sedara di rantau kadang na di negeri tebrang hankin geriwang kurung belanja. Nyoku traditi gudanya jino cut bang. Betul. Nyo wade mak megang nyo punting lagoina karena tigogo pulau tawo bak matuan. Betul. Nyo punting anaban sambut puasa yang lupur leta pega kon bahnyan. Nyo. Nyo porle takarang bak manutia tino dia kon cari Islam. Zera. Bak tambut Ramadan be muria dia beja pesta beja kuala macam ragam. Berpasang-pasangan ya dua-dua gepegaya tambut nyo bulan Ramadan. Jamun. Menyo lagi nyan tradisi luar naci tradisi jamun lagi ide melabuh leng kalon ban. Nyo. Nyan ramai anaban tun ukuala Betul. babu kulah. Kulah. Kenan ujubang otro kenan pajuh berada leo pajuh baca doa hai rakan nyang tradisi lagi nyan luar biasa. Memang kau betul. Yo. Lagi drone canang kaum perempuan dengan kaum pemuda nalun dengo minggu terakhir bengohoran. Nyoho tajak di badan getayo dua menyo di lunga kedih tayam tenang-tenang. Karena untuk melepaskan menghadapi Ramadan tak peglih-peglih deca. Pakiban peglih deca jak-jak lagi kan. Padahal herakan kita persiapan badan menghadapi puasa tak peglih tubuh menyuna utang. Tak peglah berawai wahai saudara menyohana bulannya antu tak peglah hutang tegelam Ramadan tak berjanji benak. Dan hal-hal yang lain pernah yang kesangkutan betelakai muahbarakan rakan ubina desya karena kita mengajroh tak pebut bulan Ramadan. Pebut tembayang tertapuata menancit bekna muin hati wahai rakan. Yang pebut 8 silakan urang nyan taja bek tak pegah-pegah. Awak nyan hana betul treweh 8. Dan menancit bek tak pegah hai rakan yang 20 gepebut li Nabi hana dron lahi berota wahai di badan. Pat netepe Nabi gitu mayang 20 hana bek tok tahu tayo taulan. Karena ibadat ba Tuhan hana gebanding ta. Betul. Ya betul. Ya. Nyo yang punting paling cat uram bena di dalam bumi pom gada. Ya. Pamandu mureng bumi pom banyan bekna kemungkaran wai cidara. Jino takalon truh ba ulun tuan kagak kirim putan lalum lam grup WA. Selamat. Kepegah kamu nyambut kata Ramadan maafkan tu tanyo dumna.